Pangalan mo, sir? Ako Jan De Brias. Pila ka katuig nga nahimong guard sa Cebu City Hall? Since tong pandemic pag lockdown 2020. Dugay-dugay na gyud ay. Oh, dugay na. Asa ka tabitan na assign? Sa may Vice Mayor office. Vice Mayor. Unsa man mo reaction nga gitangtang mo? Siyempre kuan kanang una kay na-shock kayo kay wa may notice good nga sa memo inana nga pangtangon dito. So, apila sa damo nga sa City Hall ra gyud nga apila man day pud kuan sa bang satellite daghan kaayo nya. Karon wa ko mi trabaho assign na amiron diri sa office sa kuan GDS office kay pa-assign lagi mi. So namo ron sa office sa GDS kay magpa-assign mo og lain. Oo. Kay wala mo girinyo sa City Hall. Wala may ipagtangtang mi tanan. Mao ba pa ito niya hapit pag ang pahapit ng Pasko. Oo, okay ta to kung abtan tag kuan ba January. Karon tuan man good. Pamilyado ka, sir? Dili pero akong nagsalig man sa akong mga gikanan good kay wala man sila trabaho ako ra. Mao ba. Sige, ikaw sir, kasi pangalan mo, sir? Pinoya Ellen, sir. Asa ka na-assign na pita? Sa landfill, Inayawan. Pila ka katuig nga kwanto na guard? Pag ko pa lang dire, sir. 5 buwan. Pag ko Ah. pa na-hire. Bago pang na-hire? Unsa imong reaction nga usa ka suwa marinyo? Na, share ko, sir, kay kalit man. Correct kayo? Kalit trabaho. Wala pa klarong information. Sige, remit duty. Wala pa may kay bawo. Dahil nga, mao na na. Hawa na ni. Nakalis office sa GDS kay namasin ka, ma-assign ka sa lain. Oo. Katugingon nga ipang-absorb mo sa laing agency sugot mo ana. Hindi lang po, sir, kay kung willing pa sila muatag na mo posting, mo posting sabi sir. Sige. Kasi pangalan mo, sir? Snappy kayo? Good afternoon, sir. Kasi pangalan mo, sir? Barcinilla Jerlan. Kasi pangalan, sir? Barcinilla Jerlan. Pila ka katuig nagtrabaho sa City Hall, isip gwardiya. 4 years, sir. Kapag taas na good. Gikan 2019. Unsa mo ikasulti, sir, nga usa ka suwa marinyo? Nag-uol, sir, kay wa na mi trabaho nya kalit kayo ba nga terminate na nga mong contract. Nag-uol mi, sir, kay pamilyado pa mi, sir. Pila mo anak nimo? Doa, sir. Yung asawa way trabaho? Wala, sir. Ikaw na gisaligan? Yes, sir. Karon gyud wa magay trabaho, way income. Wala gid, sir. Unsa may buhi sa mga pamilya ron? Mao na nga naagid mi diri sa officer nga masin mi nga makabalik mi trabaho. Sige. Kasi pangalan mo, sir? Gantalon Big, sir. Kasi pangalan, sir? Big Gantalon. O sige, kasulti, sir, wa ka marinyo. Ang ka-concert kay tungod sa ilang gibuhat na mo niya mi karon diri sa office sa GDS para matagaan mi pwesto nga sab. Si Mama Jury, mangitag pamagi nga makatrabaho gyapon mo ha. Kasi pangalan mo, sir? Nonig Elias, Asa ka na-assign sa City Hall? City Hill. Pila ka tuig? June, ngayong June pa lang, June 1. Tagalog speaking ka? Yes, sir. Pamilyado? Meron. Ilang anak? Wala pa. Wala pa. Sige, ikaw si pangalan mo, sir? Balik ko to si pangalan mo, sir? Judy Iran, sir. Jody Irang, unsa imong reaction, sir, nga wa ka marinyo pod? Lagi sir, nag-uol lagi mi sir kay ani nga kalit-kalit kayo nga paghitabo sir ba nga na pull out ni City Hall. Yung ani kuan mi trabaho ani sir. Nga mi karon diri sa among opisina sa agency, mga Marjorie nga ninguha mi nga inaot nga maka tagan mi laing posting nga makatrabaho mi kay para sa pamilya. Sige. Pamilyado, sir? Pamilyado sir, na koy anak ko sa sir. Kasi pangalan mo, sir? Mark Joseph Ibardo, sir. Taga-asa man ka? Nami sa bali taga Bohol jud mi, sir, pero na-deploy mi diri sa Cebu City Hall. Pila ka katuig diha? Actually, sir, kanang bali 1 month pa lang pud mi diri na-deploy sa Cebu City. Unsa imong reaction nga wa po ka marinyo? Buol jud kayo, sir, kay siyempre sa ako ang side nga pamilya diri nagsalig nako nya. Ako ra po na narbaho karon kay mga tiguang na akong ginikanan nya na pagsuon gyud suportahan pod. Kasi pangalan mo, sir? Solano Mark sir Asa ka na-assign? sa local school board sir. Local Under, school board? sir. Pila ka tuig? Mo 2 years na ako sir sa Mo- GDS. Mudo ka tuig? Taw-taw Yes, sir. na po di ay? Yes sir. Kasi gibati mo nga wala kay trabaho. Medyo lagi sir na go lagi sir kay kalit-kalit na yung pangitabo sir. So mo na nga namo diron kinamasin mo nga Yes, sir. ma-assign mo sa lain. Yes sir. Kasi pangalan mo, sir? Arnold Paldo, sir. Arnold. Paldo. Unsa imong gibating nga wala kay trabaho? Nag-goal, sir, kay nawaga mong source of income, sir. Source of income nawa ano? Yes, sir. Sige, so kuan kana pila ka katuig na assign sa City Hall? Bago pa, sir. Asa ka na-assign? Sa Vice Mayor's Office, sir. Vice Mayor's Office? Yes, sir. Okay. Ikaw sa pangalan mo, sir? Arvin Gonzaga Tambo, sir.
Unsa may kasulti wa trabaho ron? Mga nag-goal sir kay siyempre wala na trabaho din ang akong pamilya nag-expecto nga na makasweldo ko ron nga kuan ba niya auto. Pero naiasa gyapon ko ni ma'am nga tagaan kog laing area. So mo nay pa trabaho ni Mama Jory ron nga tagaan mo laing area. Yes sir. Di mo pasagdan. Isa pangalan mo sir? Tigtas Dugal sir. Asa ka na sign? Sa ARM. Pila ka tuig trabaho diya? Papa sir, 1 month sir. Unsa imong gibati ano kay trabaho ron? Sa goal jud kayo sir kay kinahanglan mo income kayo ron nga. Kahit kalit na bitaw ko sir, puwad na trabaho sir. Mao. Apel pa ka sir no? Kasi pangalan mo sir? Bigaranil sir. Asa ka na assign? Local school board. Local school board. Pila ka tuig diha sir? Since 2020 pandemic. Dugaya no? Oh. Nya hapit ang Pasko wala pa trabaho. Tinggula gyud. Oh, goal sir. Pamilyado sir. Oo, nagitay anak pa eskwela sir. Nga karon kay mga trabaho sa way income. O ato yung Marjorie. Unsa may pambugasan ron? Sa karon wala pa. Papot namin sa posting ni Ma'am Marjorie na tabangan niya makasudi sa Mamo to yung ingon nga tabangan mo nga paitahan mo laing pwesto ha. So mao ni mga empleyado sa Cebu City Hall, mga guard gagipang disitino sa Cebu City Hall nga under sa GDS Security Agency nga wa in town Marinyo na among matod pa naigo sa crossfire sa politika.